саволе ки дар пеш дорам омадааст ки ҷинхон ҷина мебинад. оё ҷинхонҳо ҷинро мебинанд? як ҷинхон мега ки 100 ҷинатро куштам, боз мегӯяд ки туро занат ҷоду кардааст ва баъд аз он боз мегӯяд ки ситораи ту хокӣ боша ё ки обӣ. бародаро хоҳаро азиз, савола фаҳмидина? яъне як нафар як беморро хондааст, гуфтааст ки ман 100 ҷине ки ту доштӣ, 100 ҷин доштӣ, ҳамаша куштум. ин бемор мегӯяд ки оё ҳамин ҷинхонҳо ҷина мебинанд ки мекушанаш? ва ҷинхон гуфтааст ки агар бемалол бошад, гуфтааст ҳамон мардака гуфтаянд ки тура занат мақсад ҷодуд кардагиай. ва баъд аз он мега пурсид ва гуфт ки ана ситорат хокия ё ки обӣ? хуб, ба тамоми ҳамон хоҳара хо бародаре ки имрӯз мақсад ҷинхонӣ мекунед, яъне дуохонӣ мекунед, афсӯс ки бисёре аз ҷинхонҳои мо саводи кофӣ надоранд, яъне аз шариат огаҳӣ надоранд. барои ҳамин аст ки онҳо мегӯянд ки ман 100 ҷини тура нобуд кардум, ё тура модартай ё бародартай ё занатай тура мақсад ҷоду кардагиай, ё ки аз ситораҳош мебинед ситораи ту хокиай ё ситораи ту обиай. боз як бори дига ман бар ҳамаи бародарон муроҷиат мекунам. бародарои азиз ва гиромӣ, ҳар касе ки мақсад илм дорад, маълумот дорад, ҳар касе ки заминаи дониш дорад, онҳо ин сухана намегӯянд. онҳо ин сухана намегӯянд. ин сухани касоне ҳаст ки инҳо маълумоти динӣ надоранд. чӣ гунае ки дар ҳамон телевизионҳо агар дида бошед, бисёре аз ҳамон нафарҳое ки худоҳошона ҳамчун ҷинбарор, ҳамчун ҷинхон муаррифӣ мекунанд, вале даст ба таҷовузу даст ба найрангу даст ба фиреб мезананд, ҳамон нафарҳое ки ҳамин гапа мегӯянд аз ҳамонҳо ҳеҷ камие надоранд. ман чанд бор гуфтам ки ҳақиқатан ҳамон нафарҳое ки вақте мераванд дуохонӣ мекунанд, як нафаре мақсад ҳамин мубталои зиёну зарар шидааст, барои оне ки вай ин кор анҷом диҳад, намешавад ки ту якчанд ояти қуръона ҳифз куниву барои мақсад ҳамин кора касб кардану 4 танга ёфтан ту дар ҳамин роҳ мақсад роҳи худ мегуфта ё ҳамин дуохониро барои худат интихоб кунӣ. зеро ин роҳ бисёр роҳи мушкил аст. нафарҳое ки тақво надоранд, нафарҳое ки агар мақсадшон фақат барои дунё бошад, мақсадшон барои гӯем ҳамин маишату кайфият бошад, зуд аст ки аллоҳи меҳрубон инҳоро шарманда мекунад. зуд аст ки инҳо бо дар ягон офату балои мубтало мешаванд.
аз ин лиҳоз ман фикр мекунам баъзе ҳамин одамое ки нами суханҳоро меган ки инҳо маълумоти динӣ надоранд, инҳо барои рӯзгузаронишон дигар бечоро ки ҳеҷ ягон аз ӯҳдаи ҳеҷ кор ки намеяд, баъд ҳамин мардуми содара ёфтаву ҳаминҳоро фиреб додаву мақсад ман 100 та ҷини тира киштуму ана хилас ситораи ту хокия ё обияю тира зана ҷоду кардаю. ин гапҳо як сафсатаанд хоҳаро бародарои азиз. одами ҷинхон ҷина дида наметонад. ҷина нафаре мебинад ки вай худаш бемор ай, аммо бемори ҷинӣ агар дошта бошад баъд ҷина дида метонад. барои ҳамин ин нафарҳо аслан намебинанд, дурӯғ меган, бисёр дурӯғ меган. ҳамин муҳоботҳое ки ҳаминҳо мекунанд, ҳамин муболиғаҳое ки ҳаминҳо мекунанд, инҳо ҳама мақсад чи аст охир? ҳама инон ҳамин фиреби дунё ай, дигар ҳеҷ чизе нест. барои чӣ ман мегӯм маълумоти динӣ надорам? барое ки инҳо тарзи дуо хондана аз суннати паямбар ба омӯз ки паямбар чӣ гуна чӣ хел мехонданд. бемориҳое ки рӯҳӣ буданд, бемориҳое ки мақсад ҷинҳо агар онҳоро диққат медоданд, оё паямбар чӣ гуна бо онҳо муомила мекард? барои ин аст ки имрӯз даҳҳо бемориҳое ҳастанд ки мегӯяд даҳҳо нафара меорем, мақсад ҳеҷ асаре надорад, беморимон ҳамон хел истодагӣ аст. ин вобаста боз мегӯм ки аз вақташ аз давраҳои пешам мардум мегуфтанд ки фалонира биёр, бисёр дами нафаси тоза дорад. мақсад одаме ҳаст ки дар хӯрданиш эҳтиёт мекунад, дар пӯшиданиш эҳтиёт мекунад, дар назараш эҳтиёт мекунад, дар рӯзгузарониш эҳтиёт мекунад, пойбанди ибодатай, дар қалбаш тарси худо дорад. онҳо дами нафаси тоза доштанд. шумо бинед ки ин нафаре ки мегӯяд ки ситорат хокия ё обӣ, ҳамора худша пурс ки ҳамин маънои ситорат хокия ё обӣ чӣ мегӯями? ӯ илми ҳамин рӯи замина намедона, илми ситораро аз куҷо медона? ӯ оддитарин масъалае ки дар ҳамин ҷавози худаш гуфтесай дарк намекуна, ӯ ай куҷо мефаҳма ситораи хокиш чиай, ситораи обиш чиай? ӯ аз куҷо мефаҳма? ҳамин одаме ки ман ҳамин савола кардай, ку ҳамон одама биёву бупурс, дуюмбора бомада гашта бо савол те ки тира чӣ ҷавоб мега ҳамон? ё ин ки рақамҳои ҳамонро ту дар ман бифирист, равон кун, ман қатъиан одам гап занам ку ай ҳамин ситораи хокиву обӣ вай чӣ мефаҳмад? дигар ин ки тура зана ҷоду кардааст. бубинед, тура зана ҷоду кард. қуръон чӣ мегӯяд? сураи аҳқоф ояти 9 аллои меҳрубон мегӯяд ва мо адри ма юфъалу би вало бикум. сураи аҳқоф ояти 9. вақте азобу азияти ҳамнишинҳои пайғамбар зиёд шиданд, пеши ҳазрат омадан гуфтанд ҳазрат, то ба кай ин кор давом ёбад? оё ҳамин минбаъди мо чӣ мешавад? пагоҳи мо чӣ ай? яъне оянда ҳамин мо мусулмонҳо, ҳамин нафарое ки ба шумо имон овардем, ба қуръон имон овардем, ҳолмон чӣ мешавад? пайғамбар гуфт ки ва мо адри мо юфъалу би вало бикум. ман намедонам ки ҳоли худам чӣ мешавад. ман аз куҷо медонам ки ҳоли шумо чӣ мешавад? ман намедонам ки мақсад оё дар ҳамин макка мемонам ё аз маккаи мукаррама берун мекунам? оё ман намедонам ки мана худованд ҷонма мегирад ё кушта мешам? ман намедонам ки
حال شما چی می شود؟ پیامبر گرامی نماینده الله در روی زمین جبرائیل به پیش میاد میرود میگه من نمیدانم، یعنی این علم غیبه. این بیسواد کورفهم این میگد که تر زن جادو کرده است، این علم غیبه. وقتی تو این گپ میگوی تو کافر میشی، تو از دینت از اسلامت بیرون میشی اگر همون دین اسلامت باشه. ایرا علم غیب میگن. علم غیب الله خودش میداند. علم غیب را کس نمیداند بجز پروردگار. هر کی میگوید که میدانم از او باور مدار. علم غیب عزیزای خدا میگن فقط الله میداند. اگر نمتری ابله بیا بگه که من میدانم باورش نکن. من در دورهایی که سالهای از 2001 تا 2011 را وقتی من در منبر بودم، شما همو برنامه پیشتری من یک بار نگاه کنین، من میگفتم که با همتری آدما مراجعت نکنین که یا زناتون روان نکنین که ای دست اینها همه کار میآید. در دوام دیدیم که همین نفرهایی که مقصد دعا خواندن، دیدیم نفرهایی را که به همترین خیلی نفرهایی که مردم را فریب میکردن در حق مادرها و در حق دخترها چی ها کردن. و الحمدلله این قدر مثال گفته ها هست، این قدر بیان ها هست. چرا شما همین سادگی را دست نمیتین؟ این خودش یک این انسان تصور کنید که یک عائله را ویران میکند. وقتی میگه که همین کار از زنت کرده است، او بیمارم اگر رنگ همین خودی همین جینخان وار یک ابله باشد، یک کورفهم دیگر و یک بیسواد دیگر باشد، تمام زن فریاد میکنه میگه این کاری تو بده است دیگر نابسته و 5 کودک داره 6 کودک داره، میکنش طلاق که چی این کار در حق من کردی. اینها را اندیشه نمیکنید شما چی گفتیسین، چی کار کردیسین. برای همین من از همه برادرایی که اهل علمن خواهش میکنم که در هر جا همینها را ملامت کنن. اینها دشمنای دینن، اینا از دین سوء استفاده کردیسن. بعضی هم اینها را برین برادرها همون اعوذ بالله و بسم اللهش باور که خطاه. از این لحاظ اینها جین دیده نمیتونن، اینها جین کشته هم نمیتونن. اینها اینقدر برای جین نابود کردن و جین کشتن خیلی اسلحه در کاره. اسلحه یعنی چی؟ برای اینها باید چند قدر زمینه دانش باشه، برای اینها در علم عمل باشه. ببینین برای اینها باید ذکرهای سحر بیگه باشه. اینها را بپرسین که همین ذکر سحر از کار صبح میگیم یا از کار مسا، ببین یا ذکر بیگاهی، اینها حتی همون ذکرها را نمیدانن. امروز فقط از یک توده مردم ساده اینها به همه جا و پا و شرایط رسیدن. من این سخن در حق کسانی میگم که اینها به علمن، به سوادن، انمی خیل مردم فریبن که مردم گفتی همون حرفا که گل میزنن میوان ساده استفاده میبرن، هم مبلغش هم میگیرن، هم در خانهش جنگ میاندازن، هم میبره میره و تمام دیگر. بینیم برادرای عزیز و گرامی، حدیثی داریم برای دانستنتون. خب حدیثی که هم امام بخاری روایت میکند هم امام مسلم، حدیث متفق علیه. راوی حدیث مادرمان عایشه رضی الله تعالی عنها میگد که
سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم اناس عن الکهان. پیامبر میگه پرسیدن، سوالش کردن از کوهان. کوهانش همون کاهین ها، همون هایی که رنگی نمیوری علم غیب میگن. ای پگه صحبت میکنن و صورت چا بیار، صورت چا میبینم که نگاه میکنه و ولی اخیرش هم طریب دست میگه صورت نگاه میکنه و میگه این بچه طوری مردگی نیست، یعنی مرده و زنده او را حل میکنه، در کجا بدنش حل میکنه. میگه وقتی پرسیدنشون که همین نفرهایی که در خدامان جادوگرشون میگیم، آیا همین ها مقصد کیا هن؟ فقال لیسو بشیئین. پیامبر من عجایب جواب گفتن برادر عزیز. وقتی میگه پرسیدنشون که همین جادوگرها کیا هن، گو لیسو بشیئین، اینا هیچ نیستن. ولی بسیاری ما در اینها اعتماد داریم برادرای عزیز یا مادرها و خواهرای عزیز. پیامبر گرامی گفته است که لیسو بشیئین، اینا هیچ کس نیستن. یعنی شما از اینا نترسین یا اینها را برای خودتون تکیگان نگیرین که اینا هیچی نیستن. در قرآن دیدیم که دوره حضرت موسی تمام همون کاهین ها و همون جادوگرها را چل شرمنده کرد، در چشم مردم نشانشان داد که یعنی اینها مثلا هیچ که نیستن. با معجزه ای که حضرت موسی آمد همه اینا عاجز آمدن. یعنی الله بزرگای، با الله یعنی تکیه کنین، اینا هیچ که نیستن. یعنی پیش اینا نروین، اینا در حاجتاتون عرضه نکنین. بعد دوام حدیث بینیم. فقالوا یا رسول الله انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. بعد گفتن که ای پیامبر، احیانا یعنی گاگا، وقتی که ما همه را گوش میکنیم قطعی همون کلینتاشون بگیم وقتی گپ میزنن، احیانا یعنی یگان بار گپی درست میگن، یگان گپی حق میگن. پیامبر در دامش بعد چیشون گفت؟ فقال رسول الله، پیامبر گفت تلک الکلمة من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیه فیختلطون معها 100 کذبت. ببینید بعد گفت که ای پیامبر گرامی، در پیشون وقتی میره میشینی احیانا یگان گپی درست میگن. پیامبر نازنین جواب داد که همون گپی درستی که همونها گفتن، اینا گفت اینها زمانی که ملائکه ها گفت بالای از همین ابر می آیند و در همین جا از سیرهایی که در آسمان باید شود، بین بعضی همون سخنهایی را که اونها مقصد از آسمان میشنوند، اونها وقتی بین خودشان گفتگو میکنن، این جنها گفت همون سخنهای حق میدزدن و میارن گفت در گوش همین ولی هاشون، این همین جادوگرها و همین ها، در وقتی که میگه انا در اینها که میرسانن، اینها همون یک کلمه و دو کلمه حق گفت از همون ملائکه ها که جنهاشون دزدیده بود همونها را گفتن. ولی حضرت بعد آخر چی گفت؟ گفت لیکن در بین همون یک گپی حقش 100 تا دروغ دیگر را پیوند میکنه. وقتی که یک گپی اگر درست گفت که او را از آسمان دزدیده بودن، در پشتش 100 گپی ناحق هم که بگه، دروغ هم که بگه، تو دیگه باور میکنی. این نیرنگ است، این حیله هست. اگر اینا یگان وزن قدر قیمت می داشتن، پیامبر نمی گفت که لیسو بشیئین، یا هیچی نیستن. ببینید
از روایت مسلم قطعی امام مسلم میارد از صفیه بنت ابی عبید ام بعضی ازواج نبی از نام بعضی از زنهای پیغمبر از بعضی زنهای پیغمبر حدیث میارد که و رضی الله عنها عن النبی قال من اتا عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. پیامبر گفته است که اگر کسی نزد بینک می رود، خیلی بینک میگن، یا نزد همون جادوگرها می روند یا نزد فالبین ها می روند، همه اینا یک گروهن، یک طایفه. حضرت گفتن اگر کسی رو پیش اینها و بعداً صحبت اونها را گوش کنه و تصدیق کنه که همینها راست میگن، الله مهربان 40 روزه عبادت قبول نمیکنه. در بعضی حدیث ها فقط کفر بما انزل علی محمد اومد، تو با قرآنی که بر محمد نازل شده است تو با همان از دینت خارج شدی. این است برادرای عزیز و گرامی یک معلومات درباره نفرهایی که مقصد انا جنخانی میکنن لیکن معلومات کافی ندارن، زمینه دعاخانی که ندارن، انمی حرفای پوچ و بیهوده و بیمعنی را همینها به زبان میارن. برای این پیش از آنه که شما میخواهید دعا خوانین شما پرسین، یگان اهل علم پرسین که شما در اشاره کنن کدامهاش لایقن که برای شما مصلحت دهند. برای این طریق فریب اینها در نزنین که هم مبلغاتون نابود شوه، هم خانهاتون مقصد بی برکت جنجال شوه و هم خدای نکرده با دست درازی در یگان زن و فرزنداتون کنن. برای این بسیار این کار جدی است. الله مهربان توفیقتون تیاد که از همین خیل نفرهایی که خیلی زیشتند و خیلی بدن شما را الله مهربان دور بگردانه. خداوند خاتمه کار همه مانا بخیر کنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.